lapha-ke enkundleni aphethe lapha-ke uWilliams Mudawu Ndamane Khubiro Mudiba Mukwena Ayende Adams Leon Azwane Matthews ayilo lapha-ke iqembu elithunyelwa ucoach Miguel Cardoso Brendan Peterson Munyane Msimangu McCarthy Cross Ndlovu Mabuwe Modi Lilepo Shabalala Da Silva The Course Flavor elihamba lapha-ke nosiduma ngabanye lamaqembu ke ahlanganile athi-ke eqeda kuhlangana nje bekulesithathu akhuluma Ndamane ayisheke wakhanga lapha kuNdamane sibheka lapha-ke lephasa ka-Aubrey Modiba liyahamba leliya bhola touch let's go touch is a move phakathi ebhokisini goqa amadoda ithuba leSundowns indoda Peterson wayidziba nawu uTashik Matthews balala bengandlalelwe omsimango uthi uMatthews madoda angidinga esponge angidinga amatrasi angidinga ecansi nilala khona la kungadlelwe akubheka nje kashelelo ngakoshulekani esifikile eMamelodi Sundowns esingena eMamelodi Sundowns wayidziba uyijebe ifuna lapha-ke Khuliso Mudawu iyancenga nje eMamelodi Sundowns lapha-ke phakathi nenkundla Jaden Adams hamba namadoda buyela lapha-ke emuva ufuna lapha-ke ungqongqosho ngenasikhundla Adebo Mkwena Jaden Adams futhi natsuke leyo phasa onside nalithuba uyinjebe phasi kanokusho nokushakana phasi lakhona uyihlalele ihambe noJaden Adams wayikhipha leya phasa kuthiwa-ke be-onside Brian Leona sebenza-ke Brendan Peterson presence of mind tactical awareness yakhe yena-ke uBrendan Peterson wafika nje sefika uthi-ke uLeona isitokfela sami lesi dawu ozobuyela-ke emuva kuRonan Williams azame yokuza aliphakamisa-ke leli bhola nathi lidliwa-ke leli bhola Shabalala wenze njani phakathi ebhokisini Khalakata yaleyo mpahla uqhanga nje emahlayeni nathi ibhola lakhe uKhuliso Mudawu balibuyisela lapha-ke emuva abawulapha-ke eMamelodi Sundowns lithola lapha-ke ungqongqosho-ke nesikhundla liyadliwa leliya bhola uyalithola Da Silva phakathi ebhokisini iyadlala iTV wadlala umtshini wasethelayithi antsho vele siyabe sibhadere iyadla impofu idla ukudla kwawo shona wena iyadla impofu idla ukudla kwawo shona wena iyadla impofu idla ukudla kwawo shona uthi-ke lizothi-ke lenziwe njani athi kusuke lapha-ke leBohang Mabuwe uzofuna ukuligoba-ke leliya bhola lawo lapha-ke iKaizer Chiefs phakamisa leBohang Mabuwe phakathi ebhokisini offside McCarthy akubheka nje kashelela ngakoshulekani isikhindi bese lishawa umoya kuye lapha-ke Aiden McCarthy the speak manometer umshini we-BP walisusile leliya bhola uNdlovu angayithuka-ke esenkingeni isidlala ngokukhulu ukushesha ibhola eMamelodi Sundowns sibheka lapha-ke ibhola Aubrey Modiba phakathi ebhokisini uyinjebe axoxisi engakhalisi abadlali basagijima bakunompempe kodwa-ke iMamelodi Sundowns yadlala ngokukhulu ukushesha waseyiyeka nje unompempe leya incident yahamba-ke yadlula kodwa-ke uNdlovu khona okusina kumjeqeza kanti-ke uThabiso Munyane yena ebekade ebethintekile-ke ekuqaleni ibona lapha-ke Gaston Sirino kuleliya bhola ake sibheke lapha-ke ibhola leKaizer Chiefs uzobuka leBohang Mabuwe ngena namadoda phakathi ebhokisini yamhlula Aiden McCarthy sibheka lapha-ke ibhola leMamelodi Sundowns trapa Morena ayiveza kamnandi Nuno Santos phakathi ebhokisini the speak manometer silipasi lapha-ke Jaden Adams uthi nompempe umdlalo omuhle aqhubeke nangu ungqongqosho-ke nasikhundla ayiveza kamnandi ngapha-ke nenkundla trapa phakathi ebhokisini Khalakata
ishaya leyo mpahla kwaduma izandla kwaduma ihlombe istokfela sama-China ihlangana hlukana uthi nginika okungokwami ngihlukane nawe phasi kanokusho nokushakana phasi lakhona uyihlalele ihambe noThapelo Morena trapa wabona istokfela sama-China yadlala TV impilo ke lezi ezo-9 ziyaphela one wrong move uhambile ke uNdlovu uyaliphakamisa ke lapha ke uPrimoji phakathi ebhokisini phumela ngaphandle ke leli bhola uzonqotshwa lapha ke uMdawu athi ibhola leMamelodi Sundowns ngqongqosho ngenasikhundla phakathi ebhokisini nalithuba Wayintshebe ezobe noThapelo Morena phakathi ebhokisini futhi sebenza lapha ke muva Brendan Petersen esingena ke amagame ke manje iMamelodi Sundowns esingena ke iphindelela iMamelodi Sundowns akubheke nje ubhola mtshele kwano lisha ngapha lishe ngale uzobhalwa Jayden Adams uJayden Adams une-yellow card uJayden Adams une-yellow card uzobhalwa abhalelwe isimulation i-second yellow card le i-second yellow card le eyesibili kuJayden Adams le eyesimulation uzothola ikhadi elibomvu yena ke uJayden Adams red card etholwe lapha kaJayden Adams akupheke lapha kemukele ila adlalise khona umduduzi Shabalala kabi wamkhumula ngisho ihlombe uShabalala yena ke uJayden Adams nange manje engathintiwe uyayidivela Jayden Adams le eyesimulation uthi noMpempe wozaphe uthi noMpempe amanzi ke uzowathola sashisa Jayden Adams uzophuma ke uNdlovu ebekumele ngabe ke by right kumele ngabe kudala ke ehambile ke uNdlovu kumele ngabe kudala ke elitholele ke ikhadi ke elibomvu yena ke uNdlovu akubheke nje yabona lapha ke adlala khona ke ngedololwane kuye lapha ke ukhulisa uMdawu nala abambe khona ke uTashik Matthews uyancenga nje iKaizer Chiefs afuna lapha ke Gaston Sirino athi khala Masarini Baleka ukuthi amaphoyisa nami ambulance ul top later phakathi kanokusho nokushakana phakathi khona ihlalele Thabiso Munyane phakathi ebhokisini Munyane futhi uphakathi ebhokisini uyaligoba uMunyane asusa lapha ke emuva abawulapha ke iMamelodi Sundowns lishayisa lapha ke kukhulisa uMdawu ke leli yabhola kodwa ke kuthiwa ke akube leMamelodi Sundowns Mkwena uyahla ungqongqosho ngenasikhundla phakamisa Gaston Sirino sebenza lapha kemuva zame yokuza akubheka nje kesheleni ngako Shununka phala Mfundo Vilakazi ethi yamkeqa iWhite Wedding kodwa ke na uThapelo Morena sebenza lapha ke Aiden McCarthy Mfundo Vilakazi phala phakathi ebhokisini sebenza lapha kemuva khulisa uMdawu yaphakama ibhola lawo ke-Kaizer Chiefs onside nansi table for 2 asanele vele bhayi table for 2 phakathi ebhokisini uthini noMpempe gede nje babantu abalala emsebenzini uthini noMpempe gede nje babantu abalala emsebenzini nansi ke table for 2 yena ke asanele vele bhayi eselimshiya kudala ke ibhola uyalilwela lapha ke Flavio da Silva namu Gaston Sirino ke manje Gaston Sirino wenze njani Gaston Sirino ufuna ke uVilakazi ijubela lakhe ke uVilakazi uyafika uVilakazi engakhontezayo Vilakazi paper 2 wafuna ukuyiyela yena upaper 2 phakamisile uMkwena phakathi ebhokisini Wayno Petersen phakamisa uMkwena iHram Reyners ungibambe ngajiki ungibambe ngaphenduki Wayintshebe kuIHram Reyners ungibambe ngajiki sebenza lapha kemuva okusemthethwa izodlalwa lapha keMamelodi Sundowns Nuno Santos liphakathi ebhokisini sebenza lapha kemuva GTZ General Tata zonke Msimango nanka amakhosi ngale lenkundla athi nje love thy neighbor
yayiva ke ngoku maswita sweswi